ikibuga cy'indege cya Bugesera kizaba cyuzuye, mu rwego rw'uko abantu banyura mu Rwanda, abasura u Rwanda n'abazi u Rwanda bazahora bumva izina ry'umubyeyi wacu mu matwi yabo, aho kugira ngo kizitwe Bugesera International Airport, abitwemereye n'ababishinzwe bakabidufashamo kikazitwa Kagame International Airport, cyaba ari ikintu cyiza kandi gikomeye cyane, byaba ari ukumuha agaciro by'iteka ryose. Yes, hello friends, hello guys, ladies and gentlemen, believe ko mumeze neza. Yes, nk'uko mubibona rero tuje kurebera hamwe ikibuga cy'indege cya Bugesera, bamwe bari guporopoza ko cyazitirirwa umukuru w'igihugu cyacu cy'u Rwanda, Perezida Paul Kagame, nk'uko mumaze kubyumvira. Tugiye kugitembera cyose rero turebe akantu kandi, ese kizakoreshwa amafaranga agera kuri angahe, ingengo y'imari ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bigaragara kuri iki kibuga cy'indege. Minisitiri w'imari n'igenamigambi Murangwa Yusufu yatangaje ko leta yateganyije miliyoni 600 z'amadolari, ayo narenga miliyari 853 z'amafaranga y'u Rwanda mu ngengo y'imari y'umwaka w'2025-2026 azakoreshwa mu mirimo yo kubaka ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali kiri kubakwa i Bugesera. Yabigarutseho kuri uyu wa 12 Kamena 2025 mu kiganiro kigufi yagiranye n'abanyamakuru nyuma yo kugeza ku nama ihuriho n'imitwe yombi inteko nshinga amategeko. Umushinga w'ingengo y'imari ya leta y'umwaka wa 2025-2026 ni ingamba z'ubukungu mu gihe giciriritse. Minisitiri Murangwa yavuze ko umushinga umwe mu minini iri muri iyi ngengo y'imari ari ukubaka ndetse no gutangira kubaka neza ikibuga cy'indege cya Kigali kiri mu Bugesera. Yagize ati, twabanje gukora inyigo igihe runaka, twakoze ibikorwa by'ibanze nabwo mu gihe kitari gito, ariko ubu hari isezerano ry'uko kizarangira kubakwa mu 2028. Mu by'ukuri uyu mushinga uzatangira gushyirwa mu bikorwa neza muri uyu mwaka w'ingengo y'imari. Minisitiri kandi Yusufu agaruka ku mafaranga yagenewe iyo mirimo yo kubaka icyo kibuga cy'indege. Yavuze ko kugeza ubu ari agera kuri miliyoni 600 z'amadolari. Nk'uko mubizi, dufite abandi abaterankunga ndetse n'abafatanyabikorwa barimo Qatar. Mu iteganyamigambi twateganyije miliyoni 600, ariko mu ishyirwa mu bikorwa nibwo tuzabona mu by'ukuri uko ibintu bihagaze. Minisitiri Murangwa kandi yavuze ko kuri ubu byamaze kwemezwa ko imirimo yo kubaka icyo kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali gishya kiri i Bugesera yose izarangira mu mwaka w'2028, kikazaba gifite ubushobozi bwo kwakira abantu bagera kuri miliyoni 7 ku mwaka. Wumva ko ari ikibuga kiri international kabisa, nk'ibya Istanbul, ndetse kizaba gikubye n'icya Kigali i Kanombe, kuko kizaba gikubye inshuro zigera muri 6 mu kwakira abantu. Ubwo yari mu nteko ishinga amategeko n'ubundi, Minisitiri w'imari n'igenamigambi yavuze ko imirimo yo kubaka iki kibuga cy'indege cya Bugesera ndetse kiri Bugesera cya Kigali, imirimo igeze kuri 25 na 30. Imirimo yo kubaka inzira z'indege, imihanda ndetse n'inzira z'amazi yararangiye. Hakaba hagezweho icyiciro cyo kubaka inzu ibisiga gihaye akazi abarenga 6,000 by'abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga. Mu 2019 nibwo Qatar Airways yafatanyije n'u Rwanda, hemezwa ko izagira imigabane ingana na 60% muri iki kibuga
cy'indege biteganywa ko kizuzura gitwaye arenga miliyari 1,300,000 z'amadolari nk'uko imibare yo mu bihumbi 2019 ibigaragaza. Muri Mutarama 2025 Perezida Paul Kagame yavuze ko hari byinshi biri gukorwa bijyanye n'amasezerano u Rwanda rwasinyanye na Qatar mu kubaka iki kibuga mpuzamahanga cya Kigali i Bugesera, kugura imigabane ingana na 49 muri Rwanda Air, ko byinshi bigeze ku umusozo, natwe ariko tugera ku musozo wa iyi documentary yacu yagarukaga ku kibuga cy'indege cya Bugesera, imirimo yo kucyubaka ikirimbanyije kabisa, ubona ko ari ikibuga kizaba kiri international. Nshimira hamwe mwese twabanye ibiganiro nk'ibi nakagaruka no